dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Zahvaljujem se da ste došli u ovolikom broju u ime Srpskog kulturnog centra u Puli. Danas otvaramo prvu međunarodnu izložbu. Evo, zahvaljujem se Oliveri. Naša voditeljica galerije otvorila još jednu priču o ovom predivnom zdanju Srpskog kulturnog centra u Puli i izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da vam predstavim naše današnje goste. To je umjetnička grupa Arte iz Beograda, koja je inače vrlo aktivna, ne samo u regionu, nego i izvan granica regiona, u Evropi, pa čak i na prostorima Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Kada želite da predstavite predsjednika Arte grupe, imate odgovarajućih poteškoća. To je inače naš veliki drug i prijatelj Miodrag Mića Jakšić, sa kojim dugo godina već drugujemo i stvaramo ovakve i slične programe. On nam je na neki način prvi pružio ruku suradnje u vreme kada je bio državni sekretar Ministarstva za dijasporu. I sve ono što je ministarstvo napravilo u pozitivnom smislu, animirajući naše ljude po različitim prostorima planete Zemlje, upravo je zahvaljujući Mići Jakšiću, koji je na neki način i pravi onaj iskonski operativac, jer je u duši umjetnik i poeta. Teško je odlučiti se s koje strane krenuti, on je po profesionalnom opredeljenju arhitekta. Međutim, on je i književnik, on je i pesnik, on je i slikar, on je i rocker. Zamerio bi mi do groba ako ne kažem da je Idelija, da je najveći navijač Zvezde, u njegovom kurikulumu uvijek piše navijač Crvene Zvezde. Osim tog svog nekakvog državničkog posla napravio je i jedan veliki izuzetni projekat Kolonije u Krčedinu, koja je doživjela 7. izdanje, i nadam se da će nam i o tome nešto reći i pretpostavljam da će pozvati i naše slikare, umjetnike i bračni par Putnik i Mladena Milotića i Nikolu Ražova i Nevena Ciganovića na buduće kolonije i buduća druženja u Krčedinu. Naši današnji prezenteri, odnosno slikari i umjetnici, su ovdje prisutni Goran Radovanović iz Beograda. Molim da vas pozdravim. I naša draga, izuzetna slikarica iz Poljske, Ana Kosovska. Ane nema večera sa nama, ali evo u njeno ime će nas pozdraviti i Miodrag Mića Jakšić. Evo da predajem reč, gospodin Jakšić. Poštovanje, dragi prijatelji, neću dugo, ali Milan je pokrenuo milion tema koje možda zaslužuju neku vrstu odgovora i nastavka njegove priče. Ali evo ukratko, zaista, meni je drago ponovo da smo zajedno i da mogu na neki način da sudjelujemo u još jednom zajedničkom programu. Mi smo, kao što je Milan govorio, pokušavamo i dalje da pripomognemo ranije da se otvori ovaj centar i da programi pre postojanja ovog centra budu napravljeni i izvedeni u Puli, a sada ćemo se truditi da, s obzirom na situaciju, opštu nemaštinu u kulturi, da pripomognemo da se programi ovde redovno održavaju u meri u kojoj budemo mogli. Dakle, Arte grupa, kao što je Milan rekao, postoji od 2007. i okuplja više od 300 slikara, 300 umetnika raznih profila širom sveta. Imamo svoje manifestacije po regionu najviše, već 7. godinu radimo vrlo kontinuirano i vrlo smerno u formiranju, znači, i javnog mnijenja u Srbiji i regionu, ali pre svega u zbližavanju umetnika. I ove godine smo u Krčedinu, koja je naša lider manifestacije, imali 38 slikara iz celog sveta, iz 10 zemalja. Vrlo smo aktivni na polju izdavaštva, na polju književnosti, muzike, pozorišta i evo na taj način artikulišemo u stvari sve one težnje umetnika da se što više predstave i povežu s kolegama iz regiona, jer ovaj region mora da prosto sarađuje i mora da se prožimaju aktivnosti naših umetnika iz ovih svih zemalja na ovom prostoru. Dakle, pred nama su dva autora od tih 300-tinak o kojima sam malo pre rekao. Dakle, Goran Radovanović, akademski slikar iz Beograda, i Ana Kosakovska, jedna sjajna žena, akademska slikarka iz Poljske. Sa Anom sarađujemo inače nekoliko godina, a sa Udruženjem slikara Poljske smo ove godine potpisali sporazum o saradnji
koja podrazume uzajamnu razmenu programa, umetnika i projekata, tako da i u sklopu tog programa ćemo pronaći prostor da ovdašnji umetnici u dogovoru sa svima vama budu gosti Poljske, Varšave i Poljske i svih drugih manifestacija sa kojima sarađujemo. Ana Kosakovska je diplomirala na Akademiji likovnih umetnika, ali unutrašnji interijer, i ona i dan danas često radi rešenja interijera. Možda ćete u njenoj inspiraciji ovim mediteranskim pejzažima i slikama primetiti taj afinitet rešavanja tih svedenih linija, jasnih boja, kao što inače u interijeru se preporučuje da se radi. Njena izložba se zove Mediteran. Ona je inspirisana boravkom na Mediteranu, ona je očara inače ovdašnjim zemljama. Njen razdragani kolorit je samo još jedan dokaz da je ona u svom rancu uspomena sa ovih putovanja, sa ovog prostora upravo ponela tu impresiju veselosti i dobrog raspoloženja koje je očito imala slikajući ove slike. Ona je jedan senzualni umetnik koji apsolutno na prvi osjećaj, na prvi dodir, na prvi miris, na prvi pogled u stvari rešava i slikarski taj prostor ispred sebe i stvara zaista puno kvalitetnih radova. Dakle, ona radi i portrete, i pejzaže, i apstrakciju. Kažem, ova njena izložba je neka vrsta omaža ovim prostorima na kojima je boravila prethodnih godina. Sad predstavljamo jednog sjajnog čoveka takođe koji je danas ovde sa nama. Deo izložbe je upravo sa strane gde se on nalazi i nosi naslov Čarovnici. Goran Radovanović je akademski slikar iz Beograda koji je rođen u Novom Sadu, a živeo i diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Bugarskoj, u Sofiji, znamenitoj akademiji koja je iznedrila mnoge značajne slikare Bugarske i ovog regiona uopšte. Goran Radovanović spada u red naših najznačajnijih, srpskih najznačajnijih živih pejzažista i zaista njegovi pejzaži impresivno deluju, posebno kada vidite sa kakvom lakoćom, kada ste uz njega i sa kakvom lakoćom slika i stvara. Ovo je njegovo prvo izlaganje u Hrvatskoj i prilika da kasnije porazgovarate sa njim i prilika da čujete u stvari njegovo razmišljanje kako se danas proveo ovde u Puli, posle 16 godina je ponovo ovde. Evo, Gorane, dobro. Pre svega bih htio da se zahvalim Srpskom kulturnom centru što mi je omogućio da dovedem moje čarovnice ovde, da ih vi vidite. Takođe na podršci grupi Arte. Takođe se zahvalim i vama što ste se okupili u ovolikom broju. Jako mi je drago zbog toga. Htio bih da kažem nešto malo o izložbi. Ja sam je nazvao Čarovnice, one stvarno slave lepotu žene. Vi znate da su čarovnice, da one koriste raznorazne magije, trikove, čari, da bi ostale večito mlade, večito lepe, i one na ovim slikama to i jesu. Kao što vidite, muškarac je u drugom planu. Ja sam tako zamislio da muškarac jeste u drugom planu kada je u prisustvu neke čarobnice. Nadam se takođe da svetlost sa ovih slika može da komparira na neki način sa ovim mediteranskim svetlom Ane Kosakovske, kao i ovim svetlom ovde oko nas. Tako da vas prepuštam čarolijama. Hvala. Evo, uz kratki pozdrav iz Beograda, učinit će to Slađana Đorđević, pesnikinja iz Beograda, dizajnerka, žena takođe koja je uspešna u umetnosti, i reći jednu svoju pesmu, a potom ćemo za sam kraj ovog osvečanog otvaranja ove izložbe imati priliku i da zapevamo zajedno sa jednom sjajnom damom. Evo, Slađana prvo. Dobro večer svima. Meni je ogromno zadovoljstvo što ću moći da pročitam jednu svoju pesmu koja je inspirisana zlatnim vratima u Puli, upravo na par stotina metara od njih. Portal. Kreni sa poslednjim kišnim kapima kristalnim od stidljivog sunca. Ošini konja po sapima snagom po kaldrbi nek puca. Straha od nepoznatog odbaci oklop. Ostavi štit ironijom sazdan. Ne traži siguran zaklon, sa druge strane ne čeka bezdan.
Na kamena vrata sa zagonetnim tekstom uklistanim pod mahovinom hladnom, nađeno na zaboravljenom mestu juriše i hrabrošću, željom i nadom. Potare vranca kroz portal galopom, opustiti zgine, nek zubi mu pene. Sa ove strane sigurnom stopom pronađi i povedi mene. Hvala. Evo dok profesorka svoj instrument ponese sa sobom. Pa ne, pevat ćemo bez mikrofona, to je, ona je grlata. Starica želi da Jeste, evo. Profesorka Mirjana Đapo, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Brčkog, iz Bosne i Hercegovine, i evo, kad smo rekli da je međunarodno, da je na sve strane međunarodno, znači Srbija, Bosna, Hrvatska i Poljska su večeras ovde. Mirjana Đapo u Hrvatskoj, naravno, u Istri. Evo, Mirjana Đapo će reći jednu svoju pesmu, a potom će i odsvirati jednu svoju pesmu koja je zaista veliki regionalni hit. Kad čujete pesmu, pretpostavljam da ćete i prepoznati. Izvolite, profesorka. Znači, ova pesma se uklapa u sve ovo i pomalo je moja lična karta. Zove se Postava ljubavnog kaputa. Sašila ga je preljubavni kaput davne zime kada su snegovi pretili da zalede goluštravu studentkinju najvešte ljubavi. Vetrovi su bili radoznali da je razgolite, pa ga je nosila zakopčanog do grla, u njega se zamotala u tu postavu snova koju je s kaputom nosila. Bila je spremna da ga nekad otkopča, samo ne tada. Još je zima i još je mlada. Kako se smrzavala tog januara, čekajući svoje autobuse, tramvaje, košala je štipala muški žestoko, pitala što se nikom ne daje i koga čeka. Ovog čoveka oko joj je namigivalo, onog posebnog, koji se ničeg ne boji, ni kada je nasilu skine, da je razgoliti muševno, nežno, pocepa onaj grudnje beli, ako poželi. Tog Marta duvalo, sneg napadao, još uvijek ne može da se raskopča, a proleće kasnije da je ogreje. Smeje se žiža kod njenom telu hladnim bedrima, rukama, usnama. Dosta si bila sama, postaćeš usederica pored tog lepog lica i stasa. Pa ko je to dasa da te osvoji kada se bojiš iz sopstvenog koraka? I baš to Marta kao nikada košava duvala, a ona kao nikada do tada šašava raskopčala svu dugmad. Ne samo na kaputu. Na putu do sreće sve je zapisano, desilo se ona, prestala je biti devojčica. Nije mu odmah dala. Prvo se zakopčala. Dala bi mu ono celu sebe, ali ne ide tako. Mora da osjeti snagu, pameti, jačinu duha, da li ima sluha za snove i sve što je vredno. A onda su se prepoznali, postali jedno. Tajna je u tome da se znala otvarati ko pupoljak, strpljivo, čekajući vreme, mirisala po ljubavi, ne parfemu. Opet će zima, već opevane košave, kada će navući jer se može prehladiti jer u postavu njegovog uvući. Sada su jedno, spojeno telo i duša, da mogu lakše kroz život, lapavice. Znači, radi se isto i jednu moju pesmu, ručni rad, i on me malo nahvalio, kaže regionalni hit, jeste moja kompozicija, tekst, muzika, pa eto, uživaj, tako vam se sviđa. Ne pričaj nikad kuda da hodam, putem hurve do sve krila, ima prava dušu da prodam, putem dušu da bude svila. Nosi me vetar, pa širi krila, bit će što jesam i što sam bila, nosi me duga, sve njene boje, da stane druga, mladosti moje. Ne pričaj nikad kuda da gledam, gledaj kuda me snovi vuku, imam prava nikom da ne dam, da me kod njeze vodi za ruku. Nosi me vjetar, ka širi krila, bit će što jesam i što sam bila, nosi me
druga trajati duže, no jedno večer. Nosi me vjetar, pa širi krila, bit će što jesam i što sam bila. Nosi me duga, sve njene moje, ta stara druga, mladosti moje. Ta stara druga, mladosti moje. Počastite se sa našim skromnim koktelom. Mislim,